Diama reka ngusuze cyane kandi nkwifuriza igitondo cyiza n'icyumweru cyishya n'ihirwe abagiye gusenga twebwe gusengera icyumweru gitaha kizakomeza kugenda kitugendekira neza twebwe twirirwa adushakisha. Uyu munsi muri iki gitondo rero naguteguriye amakuru ameze neza byatari, na amakuru agera kuri 4. Imyiteguro y'igikombe cy'isi irarimbanyije, imikino ya gishuti itegura igikombe cy'isi irarimbanyije, hasigaye iminsi 4. Ibi byose n'imikino yabaye ku munsi w'ejo. Uyu munsi muri iri joro ni uri bube kuri uyu munsi byose ndabiguciramo ho gato yamwereka amarezita yagiye avamo. Ikindi kandi hari ubutumwa bukomeye cyane umugabo bita Didier Deschamps, umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, yatangaje kuri Michel Olise kubijyanye na ziriya miliyoni 150 zirimo ziramuvugwaho ko Perez ashobora kuba ari we agiye kuba azitangaho. Kandi turaza kunyarukira kuri Jurgen Klopp nyuma yo kwanga Enrique Riquelme ibyo yatangaje ndetse n'aba agent be. Hari cyasoto gikomeye cyane cyerekeza ku ikipe y'igihugu y'Abadage, ndetse ndaza kuba ngwa ku mukinyi bita Matheus Fernandes umukinyi w'ikipe ya West Ham United. Hari ibyatangajwe cyane biri fixe, ndetse no bita Mason Greenwood na Fenerbahce hari amakuru arimo aragenda avugwamo. Ikindi turi buze gusoza kwitora riri buze kuba riba ry'umuperezida w'ikipe ya Real Madrid uzagize 2030. Ariko ndagusaba gukora subscribe nukunda ibyo dukora, ndagusaba gusharinga, kulikinga. Ikindi ndagusaba kuduha igitekerezo kikibona twakongera muri kino kiganiro kugira ngo gikomeze kigenda kikubera cyiza. Reka rero twanzike n'iki kiganiro cyo kuri uyu munsi twihuse cyane. Reka duhere mu myiteguro y'igikombe cy'isi ikomeje kugenda irimbanya. Ku isaha y'isa 9 zuzuye ikipe y'Ububirigi yahuraga n'ikipe ya Tunisia itsinda ibitego 5-0. Ububirigi ba Trossard batsinze ba Kevin De Bruyne ndetse n'abandi bose. Portugal yaje gufata ikipe ya Chili itsinda ibitego 2-1, ariko imikarita y'umutuku yavuzaga ubuhuha. Rafael Leao ndetse n'uwo bita Ivan Roman bahawe amakarita y'umutuku, ariko Gede ndetse n'uwo bita Bruno Fernandes ku ishoti ryiza ateye nyuma ya box byaje kuba bigenda neza 2-1. Amerika yakiriye kino gikombe yaje kubitsindwa n'ikipe y'Abadage ibitego 2-1, Kai Havertz ndetse na Leroy Sané. England yaje kuba itsinda New Zealand igitego kimwe cya Harry Kane, ibitego 62 muri iyi sezo amaze kuzuza. Harry Kane ukomeje kugenda mu bakandida ba Ballon d'Or. Brazil muri iri joro ku isaha y'isa 6 yaje kubitsinda ikipe ya Egypt ibitego 2-1. Fabinho, Alisson Becker ndetse n'uwo bita Mo Salah bongera guhura, abakinnyi bagiriye imbaraga cyangwa se bagize akamaro mu muryango w'ikipe ya Liverpool ubwo bari amaze imyaka 30 badatwara Premier League ndetse na UEFA Champions League baheruka. Aba bagabo ni babigize mu ruhare. Brazil rero yaje gutsinda ibitego 2-1, uwo bita Guimarães ndetse n'uwo bita Endrick baje gufasha ikipe ya Brazil gutsinda Misiri ibitego 2-1. Argentine ku isaha y'isa 8 yaje kuba itsinda ibitego 2 Honduras ku busa. Lautaro Martinez ndetse n'uwo bita Giuliano Simeone baje gufasha ikipe ya Argentine gutsinda ibitego 2 ku busa. Lionel Messi ntago yagaragaye muri uno umukino. Kuri uyu munsi ku isaha y'isa 3 z'umugoroba ikipe y'Ubugreki iraza kwakira ikipe y'Ubutaliyani. Indi mikino izaba ku itariki 8, ku itariki 9 ndetse no ku itariki 10. Ku itariki 8 hazaba Netherland n'ikipe ya Uzbekistan, ndetse Ubufaransa buzakina na Nordland. Ku itariki 9 Peru na Espagne. Ku itariki 10 Argentine ndetse na Iceland. Iyo mikino ya gishuti naho izarangira ubundi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 igikombe cy'isi Canada, Mexique ndetse na Amerika ari nabo bahostinze igikombe cy'isi bahite batangira. Ikintu kirugaragara gusa nuko muri Amerika sama harashyushye byatari, harashyushye ku buryo abakinnyi bari gusaba tamoro zigiye zitandukanye. Abakinnyi nka Cristiano urabona ko bari kugira ubushyuhe butangaje, amazi bari kunywa, baragenda kuri ritime nkeya banza iya kiremiri araboro ishobora kutazaba yorohera bano bakinnyi bagiye gukina kino gikombe cy'isi mu makipe y'ibihugu yabo. Ayo n'amakuru rero ari mu myiteguro y'igikombe cy'isi kugeza kuri izi saha. Andi makuru nshaka ko twanzikamo na makuru akomeye cyane, uwo bita Didier Deschamps n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, umutoza mukuru cyane, yagize icyo avuga ku mukinnyi bita Michel Olise. Yagize ati ku ruhare rwanjye ndatekereza ko Michel Olise niwe uzi neza muri we icyo agomba gukora kugeza kuri saa, niba azaguma mu ikipe ya Bayern cyangwa niba agomba kujya kugerageza ubuzima bushyashya ahandi. Ibinyamakuru byagejeje baramubaza ati se ko Florentino Perez
yemeje ko kuwa kabiri nyuma yo gutsinda amatora agomba kuzafata miliyoni 150 z'amayero akajya kuzitanga, kandi ibinyamakuru bikaba birimo biravuga kuri Michel Olise cyane, kandi Florentino Perez yongeye gutangaza ko atajya abeshya. Ibi ngibi urabivuga iki? Umugabo Didier Deschamps ntabwo yari indimi, yavuze ati nanjye ndi umuyobozi w'ikipe ya Bayern Munich cyangwa se ndi umutoza wayo, nanjye nuko naba ntekereza naba numva ko nakwiriye kugurisha uyu mukinnyi Michel Olise bijyanye nuko ari umuhanga. Ariko nanone sinabura kwirengagiza ko hari amakipe meza kandi akomeye abagenda murunguruka, agenda namunuganuga amwifuza ashaka kumusinyisha. Ati rero byose biri mu biganza by'umugabo bita Michel Olise, gusa turi kumubona nk'umukinnyi mwiza ahangaha. Yongeye gusoza avuga ati Michel Olise ndatekereza ko ibi ngibi bitari buze kumuhungabanya, ari buze gukomeza kwitwara neza mu ikipe y'igihugu, akomeza no kwitwara neza ahaye gukina ndetse n'ahashobora kuzerekeza wenda bibaye ngombwa. Gusa icyo nababwira nuko Michel Olise ari mu rugendo rwiza, ari mu iterambere rye ryiza, kandi ni umukinnyi mwiza aka kanya. Nanone kandi ndagira ngo mubwire ngo muri Bayern ho uwo bita Uri Oenebe, perezida w'ikipe ya Bayern Munich, yamaze kuba abwira ikipe ya Real Madrid ku ruhande rwa Florentino Perez ndetse na Jose Mourinho, avuga ati nabonye mwaroje Jose Mourinho ngo azaneke ngo azarebe Michel Olise, ariko niyo mwakoresha amaso 5 mukamureba neza ntago bizakunda ntimuzamugura. Ikindi kandi ati twakakira miliyoni 200 ku muntu uhereza ibyishimo byacu abafana bacu, ubwo twaba tugurishije miliyoni 200 zikajya kuri konte, abafana bacu bagasigarana irungu batereba ibintu byiza biryoshye, kandi Michel Olise ariwe ubitanga. Niyo mpamvu rero niyo mwazana miliyoni 200 ntituzazemera. Aka kanya rero no kuvuga ngo amatora ku munsi w'ejo ararimbanyije, yaba uwo bita Enrique Riquelme watangaje ko ku munsi wo kuwa mbere akimara gutorwa ku cyumweru ngo azahita atangira ibiganiro n'uwo bita Jurgen Klopp, ngo abafana ba Real Madrid ngo bifuza, ngo ntibifuza Jose Mourinho, ngo bifuza Jurgen Klopp. Akavuga ko namara gutorwa ngo azahita agenda akahita atangira ibiganiro na Jurgen Klopp. Aba agent ba Jurgen Klopp ndetse na Jurgen Klopp ubwe ku giti cye bahise bamubwira bati ibi bintu urimo urakora rwose ni amabara, ati izi nkuru z'ibihuha rwose zihorere, ati turagira ngo tukubwire ngo Jurgen Klopp hari muri Red Bull ameze neza, nta nubwo yiteguye kugaruka gutoza muri iyi sama, we afokasinze cyane kuri Red Bull. Bahita bamutera utwatsi, murabyuka ko no kuri harandi bamutera utwatsi. Florentino Perez nawe deal yo kwa kabiri nayo bishobora kuzaba bigenda bigira gute bigorana, uretse kubwe ku giti cye nta nubwo yigeze avuga ngo ni Michel Olise, nuko ibinyamakuru ngo biri hafi ye n'abari hafi ye bagenda bacukumbura bagerageza kwiyeranja kugira ngo bamenye ayo makuru muri rusange. Gusa byafashe indi ntera biri kugenda bizamuka. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo rero nibwo hateganyijwe election, amatora hagati y'umuperezida Enrique Riquelme ndetse na Florentino Perez, ninde uzayobora Real Madrid kuva muri uyu mwaka wa 2026 kugeza mu mwaka wa 2030 nk'umuperezida mukuru w'ikipe ya Real Madrid. Ese ni Florentino Perez cyangwa ni Enrique Riquelme? Ariko nanone kugeza kuri izi saa ikigaragara cyo nuko Florentino Perez kubijyanye n'ibyo yakoze, kwinjiza bari abakinnyi b'aba defenseur babiri Dumfries, ukinjiza Ibu Konate, ukabukiri gushaka Gvardiol nayo numvise cyane ngo Manchester City kumuha amasezerano mashyashya, ngo ariko ngo ntarayafata, ngo ariko ngo ategereje kumenya icyemezo azafata niba azongera cyangwa azongera nyuma yaho cyangwa azahindura ubuzima. Ibyo byose birateganyijwe, kandi Florentino Perez nawe yavuze ko ari mu bantu arimo arifuza na Calafiori, nubwo Calafiori mu ikipe ya Arsenal bamaze kuba bamubwira ngo shira birarura bakamutera utwatsi. Ninde mukandida cyangwa ninde ubona ejo uzatsinda ari amatora ya perezida w'ikipe ya Real muri iyi manda y'imyaka 4 igiye gukurikira? Gusa ku nkuru ya Jurgen Klopp ntaravamo aho ngaho, ni ukuvuga ngo Jurgen Klopp hari amakuru azamutse cyane tubana kwa Fabrizio Romano avuga ko Julian Nagelsmann atezwe igikombe cy'isi, atezwe umusaruro w'igikombe cy'isi. Mu gihe umusaruro mu gikombe cy'isi utazaba ugenze neza, Julian Nagelsmann ngo ashobora kwita ari kuri ikipe nkuru y'Ubudage, Jurgen Klopp mu mwaka utaha akahita afata ikipe nkuru y'igihugu y'Ubudage. Ngo biri guteganywa cyane yuko amahirwe menshi ari nuko Jurgen Klopp imbere mu bayobozi b'ikipe y'igihugu y'Ubudage bamwizereyemo, bashaka nayo kumuha akazi, ubundi uwo yita Jurgen Klopp akaba yatoza national team of Dutch cyangwa national team of Abadage Germany. Ese
uyu mugabo perezida Enrique Kerme uri kwivugisha ngo Jurgen Klopp banakatiye, kandi wumva no mu Budage bifuza ko yafata ikipe y'igihugu mu gihe Julian Griezmann bizaba biri kwanga. Na Griezmann nibyanga Klopp azajya kuyitoza. Birasobanura iki rero? Klopp ni umukandida ku ikipe y'igihugu kurusha amakipe ya club kugeza kuri izi saha. Ni ugutegereza ikizagenda gihinduka, tugenda tukibagezaho. Reka rero dukomeza tujya kuwo bita Matheus Fernandes. Ikipe ya West Ham nyuma yo kubona ko amakipe menshi arimo arifuza uyu mukinnyi w'umwana w'umunya Portugal arimo aramunezererwa cyane, yamaze kubishyiraho ibiciro biri fixe ariko binegoswa. Nuvuga ngo ni igiciro kiri fixe ariko ushobora kudiskita cyangwa ukanegosia kikaba cyamanukaho gatoya. West Ham yamaze gushyiraho fixing price ya miliyoni 80 ku muntu wese uzakomanga yifuzwa bita Matheus Fernandes. Mason Greenwood ngo Olympique Marseille irifuza miliyoni 50 ndetse na miliyoni 5 z'ama add-ons, nicyo giciro yamushyizeho nyuma yuko ikipe ya Fenerbahce ikomeje kugaragaza ko iri kumwifuza cyane ndetse n'ikipe ya Roma, ariko Fenerbahce yo ngo ibirimo cyane irifuzwa bita Mason Greenwood. Ese biribuze kugenda birangira gute? Aya na makuru nashaka kuguhereza muri kino gitondo yarayo, hari nandi makuru ari buze kuza yiriwe. Ndashaka kuza kuguhereza uwo bita Klupi, kubera ko nabonye amakuru mu ikipe ya Arsenal akomeje kugenda zamuka cyane, arimo aragenda agaragaza ko birashoboka. Ayo ntuze kuyacikwa mu kiganiro gikurikira. Ndagushimiye cyane, ndagusaba gukora subscribe nuko nibyo dukora, ndagusaba kuduha igitekerezo cy'ikibona twahindura, sharinga, likinga. Ikindi ndagusaba ko wakomeza kubana natwe umunsi ku munsi, Imana ikomeze kubana nawe, wibuke kujya gusenga. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, bye bye.